Kan manis apa ora? Yang kuku mana yuk? Tai wong pancen pelite. Oh ya ora kok kae ki nyong be. Kasih nggak kasero be urung mangan mama sarapan tok ini. Coba panginung disit. Ora ngono wis. Ora sing apike sing tua. Ngong kringkel sing nom sing kringkel. Ora tengah nyong kok jaluk ya kaya. Ora ge wong Ora. Sampe setan paham wong tua dhisik. Mana-mana yang tua ge biarpun wis tak buka kena. Menjan di siti. Pokok. Nyong malah toko kok enak suka. Untune senteng sampeyan Tano. Bar mangan arep wadone olah-olah dendeng lirat dan garing nang kuwi Tano. Ayo manis-manis ya. Ada mas saya Tapi aja. nyong sprit sebotol pani langsung dinungteng. Nah, Tapi ning awo, ngono panas. ayo awo nih, Bu. Masa enggak susah kok. Dai pon akan sampe naring AO kayong Mari. motor ya. Nyong kelalen mikir tak jak bae nih, Bu. Bengi dong motong kacine dulu. Udah bapaknya sih kantong apa ora? Aris. Ora wani tayo ora wani kok. Dong lah. Tayo yarane ngono. Dong tadi sono res. Indus kan. Ora sak kuwe tayo ora wani. Ora wani. Apa dulu nang ngono ora? Oh, parani ya. Ora li jaluk. Oh, jaluk kuwi menyong sing ngopeni payah kok. Dan nyatane ora wani. Ya, nyong yo. Sampean sawah sebuto sing ngopeni pari awit cilik. Paling jaluk sekantong pangkumangan ke oli aku. Ning jaluk sal jan olin. Tapi njukut dewek secuil men, sebecet. Turahan. Turan. Mau te pucetan gue ceparo loro, digawa balik. Pucetan kuwe, ku arepan ku mangan, nggo wini maning. Bakale nggo sebar maning. Iya, bener-bener ora wani, bener ora wani. Citane utang 17 juta kowe gobo kowe di pari kowe dimuat setrik luwi. Berarti utangnya nutup surat duit ah. Paling ora 12 tahunan lho karo sing dimuat ora muat sih. Maturahan kok. Ning setrek luwe ya motor. Ora sana. Pokoke Muat ya 10. pokoke onong bae anggar mun iki bener-bener tayo ana 10 ton. Untuk lebih ya usaha. Wis anggaran 10 ton, ya tayo ora ketang 10 juta sih nampak ora sing nyaur. Kowe oleh duit 30-an sih. Utangnya 17. Ning dirego 6. Ndek 6 lho. Iya yo. Lah iya 6 punjul kok. Kowe tayo ora ketang 10 sih oleh. Ada oleh duit sekitar juta. Ya iya lagi tak rega 6, maka 6 telu. 10 ton dah. Kowe sing punjere komer. Kombet nih. Iya kan cara hitung nek kowe sing Tano. Iya. Aduh. Aduh kan langsirane ora bayar. Wis sebau 200 100. Enggak mau ngor tahu mau gawe ya dilangsir terus ya. Ora memang doroke paketane to. Doro wa ora tahu ngelangsi apa songgole jarang. Iya, oli kuwe, oli tambahan kuwe kok. Ora paling baune paling. Oh ngebe digawa di mana kabeh kan dilangsir. Sing ngene iki. Udah iki sing Kuwe nang kono ana kobet maning kae. Bae anyar mudun iki lho. Lah wis mu dewe-dewe nek. bakar kene kasteni yang bundu. Pas ini ya letong. Dong, harjo. Ajo, jadi aku sing mulo. Sini lho kono ora berangkat Bu. Sepak sawah semangat dong. Wakap Kowe baru nek kowe karo siapa sih Tano? Kene karena Bu, saya ana saya motor sing yang sehat. Kalau dia bau pakean. Tapi kalau kasih di kebun setengahan dia loh. Emang cuma ini kayak mana kompet. Ora kayak ngene. Yo kasih lor tetek kakak. Parine rapi kok kayak sebaran di parine koyo buku. Mungkin sing sawah dek malah sing seneng. Bentung kabeh sawah sing malah. Nah, lendap. Men pare nape ge, Pak? Ndi? Gue ya. Iya, Iya. wong parine izin pari apa sih? Api koe kok Pari bentong kok. yang parit to. Kayak nyong aro 15 kantong kayak. Gonyong hiji. Kantong cilik-cilik sih. Kandung apa? Anak jago kalau kaya ku pitu. Kantong clover. Oh, sesan semen bae sih, Bu. Hah? Udah semen. Iya ya.
Iya kayak marem nyong sampean. Kowe nyong Mau bawonan apa kintalan? Ndi? Terus di Iya. Pusri-pusri digawe nang riyen lho. Semain sisa minta katone. Ini akeh bong. Panjik sawong apa sih? Juta. boleh gue sepuh sejuta lah murah temen. Ora sih pelapat. Lu gue harus mau sampean yen pirana. Lembung. Ini toyo ya kalian kayak seberapa sejuta. Mau li saya ini lah jarang sendiri ya. Iya pasti ya pasti kan Betul, sini. Kue ngede kan mbak mene. Baru siapa? Mene. Ibu. Iya. Di Mbak. Limang bau itu lho anak apa lho. Ini kinong siapa gue? Ibu. Jadi kan potong sisan gue. Berarti ke Vivo setengah tok. Bau lho oi. Wes itu temen bro. Gelis wong paling atuk. Mulai mikir ukurane ngomong-ngomong iki piye iki. Empitu. Ini kino sepuluh Oke, pelapat. Ki sampean anggar keri yang ko anjuk tengah bengi ora trawe. Ora mungkin kumtano jam 6 kurang gili. Caca. Yang penting bukan ngawurin bawa, yang penting bobot kok. Jong gile langsung gawan ya men. Kantong anget. Aduh. Mana nih STD kok. Ana mana kan. Belum sore gue. Iya, Pak. Gue mana benas jelat gue seprapat. Kalau oli gue tuh Dinger. Ora mau Iya lho. dingerna ngono. Rak Kon nyoromu bodoh di menek nanya kon ora pinter gawe. bisa. Wah dilansir mana sih ya? Iya. Ora andalen gubuknya bisa gawe. Gubuk ikin. Tandis nyung bagus sing ana tandis men. Gubuk izin Oh ngalor. nyong golek aja metu ngeta. Delangnya motore nyong kayak apa Jeneng dure. ngalor kemana? Wingi izin dari Boleh potong di situ. Gimana panas ya? Ditekokan lah. Perapat tas jelat. Mudin ke aing dari sana kan maning kecuali. Mendingan gue wis nonggoni. Oh nyong bayar kon 700. Oke songgol 300 juta wis ora apa. Muta nyong go ke pemana umat lah. Penjaluk apa? Sprit apa? Tai. Apa? Aqua. Pak, Lu di sini. Oh ini apa nih ngana? sama orang ngerti direkam iya. Gue songgol ngomong lah. Jare jalan nang sampean weh kok. Apa lu? Ya direkam ya. Kengkong blentah, bledek jedor ya we. Jare lanangnya sampean gondong sprit ke songgol jeneng sprit. Iya gue dudukan aku ya apene. Iya, Direkam sih. tak rekam itu sama aja mencong. Iya, wis. Ini dalang ngene gua dari ngene lu mana lah. Iya. Oh sprit ngiringane ning. Karuan lho. Gue jokot. Joker yang kayak gitu le, dul sprit tidak songgol ya lor. Buat terus ya, Tung. Buat. Gue tuh orang mana orang gue nih. Aduh. Iya ke menek kuwi kok. Weh, nang lecek bekaran ke mlaku menek. Ini mana ya kayak dingerna dalat. Iya. Dingerna. Kita tak menek nalang. Semene wis ngono. Tano. Ini sih. Kuwi pas kae. Oh pandong maning itu mono. Tadi mungkin saya cuma maning warna tiro. Iya gitu le. Sampai dicut tang remuk ae. Warna tiro. Diri. Nyung belum sarian beremu kok. Oh akhir sawah sing gitu kok. Waan kan banjir segoro loh. Ora apa-apa. Bayar kuliah pada bae. Iya kae. Sebenarnya galangnya hancur kabeh ya. Bayar kuliahnya ajek semono. Galang bener ya ajek. Nyung ora kula kena. Ora mangsek aku ora kena. Sudah cek we. Wis tua. Usaha kayak paling galeng telung dino pe itu apa kak. Emang sawah-sawah saya kira galeng tutupi kowe sing kroak-kroak cok blak-blak di rondap yo. Iya, Pak. Jangan sama kalengan saya, Bu. Kalengan malah kombetan nyangkol lho, Bu. Nyangkol. Kita slash rap ya, Bu. Lahir, Bu. Kok baca jalan yang diker pada potongan. Gue tomongi belum curi ya, coba kombe. Gue belum juga ini kombe di mana. Kan kompet teleker metune pare bener. Ora malah
walak buane sarang bocor ora. Kayak yang ilmu sing kuci ra kayak yang ngerti. Nyung ngramel dewek lah kau ora blower ora apa sak nek bocor. Ya mesti gope kurang. Kayak tetep Oh, sejenis mesin ya. jenis. Di bobot pari kayak kombet, asiana bun, yang metune kurang. Balu damen sih mana ngintil. Lengket lalas ya, Pak? Iya, langkat balu Oh, damen. paham bean. Oh, yang sekolah itu. Kayak umpet ya wis disekak mati lagi ya wis Oh, harus iya. saiki. Waduh. Ini si rumah orang gak punya penungan. Ya, agak nimbal nyong gue aku ya gue tak dipel. Iya. Waduh nyong, cepet. Ya kalau gue mana cepat tuh. Kalah. Orang belum gue wedang ora apa nyoba ora. Gugup ya. Orang mangan ora apa, mau sarapan tuh. Duh, pan disiksa yo maghrib. Iya gimana kabeh kok. Kae ning bantu kowe ya kowe sing rombot. Di kae gimana? Kowe mangan ki ya? Iya. Lah nek wong wae mah piye kok. Tahun kalau ada gelas ingatannya cara apa gitu kae. Jadi kok nyogole ngalore ora ngene ora menjuk. Wis anggar kae sing mingar kowe nang konyong ora mangan rombot. Oh, langsung boleh kok. Wis, anak kok nah bimbel sih. Ora. Bukan anak. Bukan anak kan konyong kapiran oh. Wis mangan data buru. Pengen kali dari rompong. Dari kowe tinggal nang Kayak ini ngono kono. dibobot apa lagi. Ora ah, ayo si temen jebulem ta no. Iya atau mau nih bobot telung bau ngene tahu kae. Sarmu si kae. Tar. Yo kowe. Berarti ujungnya antor tarmu. Tarmu dewek. Loh, Akhir gini. bisa nimbal nyong ora, kok bete koyo ngebut. Lo nyumpeng karo telung bau ya gue. Udah kalau nggak mau. Coba kompet nang lur apa sih? Cari kamu nih pora. Mau nih pora. Jora mau nih kok. Yang kok diuhung kayak si rekaman, si terus. Si terus, ya sing dilang ponakan sampean apa, aku sing arep Haris. Ya pada dilang gue pada nglodot. Terus saiki tulisan tok, Endi? tulisan, Bu. Di hari endi? Ya, Haris baru sampean ora weruh wong ke tulisan TikTok. TikTok, Bu. Tadi ya kok capek anu kabeh arane apa? Gabung apa meneh Iya. Gue cengar-cengir tok kowe komennya gue cengir-cengir ya gue. Gue ume konres. Ada tulisan tok. Saman saya kan tulisan tok, Bu. Komen-komen, Bu. Orang maksudnya Butuh video call, anu gabungan gue apa arane TikTok. Oh, ibadahnya anak dia ke grup gue ke nangkep kabeh ono. TV. Gue HP. Karena apa gue Apa mana apa ini kayak gue ya orang baru gambar jadul. kabeh anak komputer kok gitu loh. Langsir kabeh. Ngono ya hasil kabeh ya kasar. Kata rekaman lah melakukan barang mau jual barang kacik ait mau Nanti kae. iya Bukan itu sih kan. maju mundur bareng mati mangkat bareng mundur bareng masa bulan bareng Sawe bloke kajemet. Ayo nih. Potong di siso. si soap gue Ya bener kajemet. Oh si nambah sini kacamut. Payungnya pakai kajemet kuwi sih ngono. Sebelum kok pitung bau kuwi ngono. pasti suki nemen si so ya Dari ke potongan 50 setengah. Siso. iya orang si so suki nemen si so ya Nyupang. KJP dihajar sih orang mau nih wong tani orang KJP dipeprek mau kasih taruh apa ya dia peprek dia Ya udah aja. Terus sepanenan tuku Ayo sepanenan. nyentuh kerupuk sawat ya sebelok kan Bo, sampai lang-lang. sampai tetangga nih paling ora ya prak-prakan lah wong ononan Ono keitin ya. mau cek bocah olo-olo kayak bisa suki nemen lho Gue dua tuyul mau dua setan. lah lo kan bu Iya. lah sing warisan akeh kayak bati ora suki nemen bu Jadi wong pelarat iki bisa suki. Kalau aku ini ora percaya. Udah pejuragan. Sing abis sampai tua be. Orang ditukai iki kowe bocah wingi bisa nokon apa-apa. Ya aku gue. Wah kayak nganu leng dulu mana sing gandung grandong kayu gede to. Ditomong duwe kayak kowe wonge bre. Ya iya ini Ora eman-eman.
Ewa, malah sing anake Muslim malah ora sugih. Wak. Kula malah kantak kok kentena. Dunyane Islame kan si sampean dunyane urung tak urung tak curna, tak panggang terus. Duh, Kum. Lame. Weh, ngeri supongan maning. Mau sing kiye 30, sing panceran ngarep. Lho sing panceran kuwi urung tak teto. Jejere disebut tato. Kayak lagi langsir. Ayo Kabeh. ayo masih munyang berarti mangan ya kayo. Ayo ta anak. Ayo anak sing betul sing Iya nih tato bae nih si Jerman aja. Iya karo ninyong lah. Iya iya. Iya iya iya. Mana gawa makanan ono. Iya iya iya. Ngelenceng mana kayak. Ye, ono, Lik.